tayanan. At yuta na po niya ni king kalabing at Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting banala kapag masusyan, iabiatala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatagtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada ring kapatagtamong mituran kaniting COVID-19. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabiatala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Romeo Mercado, Mr. and Mrs. Mario and Marilu Passion, para king anibersaryo ng karelang kasal. Lian Ferreras, para king Aldo Rangkebaitan di Elizabeth David, Paul Santos, Vilma Garcia, Kristen Chloe Nugid. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Jonel and Josuel Pamintuan, Nilo Udan, Mary Manette Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Katrina Tumang, Juliet Masirag, Helen Galang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Nilo Udan, Happy Sanchez Romero, Rodel Gabarda, Baby Glornita Ganya, Jose Mercado, Margarita Sanchez, Genesis Cam. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatagtamong mayangon na biye, di Norma, Teresita Sablan, Thelma Suplico, Arturo Vitug, Marcelo, Dolores, Roman, Dominga, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Jesus Manabat Sr., Kimberly Jane, Felix Gopez, Martiniano, Jose, Urbano, Dominga, Pasensya, Elio, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At siguro na makagawa ito.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang paninganag ang boning banali Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginudamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banali Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At kaya kaanti mo rin. Pakamalan kong kapatad, king kataymikan, daring kay katamong bilubluban at king mitmong kapakumbaban, ganakandalang ini at sisyan, ding sablata mong kakulangan. At aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos na mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. ing Diyos sa mayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Uy pa mga tsubanwa, ing sala ng Yesus simbulat na ing dalumdum ning sama at kasalanan, mayaos king salang ita aduan mi ing kekang pamanantabe. Iubog mo sana ring biyemi king kekang katutuan at ding puso mi king kekang lugod. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba, king kadwarang libro dingari. Misa na yaldo, mintaya i Eliseo king sonem, nung nuya manuknangan, ing metong ababaing mabandi. Kinumbiraning mengan i Eliseo king balena. Manibat na kanita, karine mamangan i Eliseo, nang pupuntaya king sonem. Nga na niting babae king asawa na. Balo ko king ing lalaking maralas pupunta keti, tao yang banal at alasuyo ning Diyos. Igawata na ing malating kwarto king babo, di na niyang pagkeran, lamesa, luklukan at sulu. Karinya nang pupuntaya keti sonem. Misa na yaldo, mintanya naman ka rin i Eliseo at tinaglo siya king kwarto bang magpainawa. Nga nang Eliseo kang Gehasi, nano kaya ing malyari kong asuyo para kaya? Nga nang mekibat, alayang anak alalaki at matwane ing asawa na. Nga nang Eliseo kang Gehasi, ausan mo niya? Inaus ne at tinalakad niya lelening pasbul. Nga nang Eliseo kaya. Keng tutuking banwa, king oras sa antikaniti, at tinakang kikilika na anak, alalaki. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Indalita mo pong pakibat, idalit ko kapilanman ing kaya paning Ginoo. Ulitan tayo po. Idalit ko kapilanman ing kaya paning Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo matatagya kalupaning banwa. Idalit ko kapilanman ing kaya paning Ginoo. Mapalad la o Ginoo rin taong biyasang samba at dalit kapurian keka, ding mabibiye kingaslag ning kekang ganaka. Uli mo magsayala pati tingapon, layon da kang pupurian, uli ning kekang kayapan. Idalit ko kapilanman ing kaya paning Ginoo. Mga ragula rin tagumpe ababiye mo ke kami. Magtagumpe kami, uling kaluguran mo kami. Ika, Ginoo, ing memili king kaya kaming talapamingwa. Ika, ing migkalub king arimi, o banal ning Israel. Idalit ko kapilanman ing kaya pan ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, ewari mituruke kayo, king inyang mga binyagtamo, at miyagom kang Kristo Jesus, mga binyagtamo at miyagom king kayang kamatayan. King matulid a pangasabi, inyang mga binyagtamo, mikut-kut tamo kambena,
at mirakayanan king kayang kamatayan, banung makanalo ang sinubling mebye, king kapamirataning maligayan ng upaya ning iba, makanyan tamo naman mi biebye, king panibayong bie. Nung miyagom tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong subli tamo namang miye, kalupa na. I Kristo, antimoing balu tamo, king kayang pangasubling mebye, ene matea kapilanman, alane ng upaya keya ing kamatayan. Inya meteya paraking kasalanan, misan mo at paraking sablang panawon, at ngeni mabyeya paraking Diyos. Inya ikayuman, ibilang yun ang mete, paraking kasalanan, ingke kayong sarili. Dapot, mabye paraking Diyos, king pangayagom yu, kang Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapong iniban parangalan ng maya pabalita. Itangan po, metong kayong lahing pinili, suging saserdosyo, banal a bansa. Puryanyin Diyos aminaos ke kayo, iba't king karalumduman, at linipat na kayo, king makapagmulala ng sala. Ingino manatiliya kay kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakarengke ang apostol. Ninuman ing ipalalo ne itatana, o ima na kesa kanako eya karapat dapat kanako. Ninuman ing ipalalo ne ng anak na, babayi o lalaki yaman, kesa kanako eya karapat dapat kanako. Ninuman ing mamusan king kayang krus, at eto king kagulutan ko, eya karapat dapat kanako. Ninuman ing sasagip king sariling biyena, mabating yakeya. Ninuman ing mibabating king biyena, alang-alang kanako, agit ne. Ninuman ing tatanggap ke kayo, ako ing tatanggapana. At ing ninuman ing tatanggap kanako, tatanggapane itang mihitubod kanako. Ninuman ing tatanggap king tinubod na ning Diyos, uli na ning tinubod na ning Diyos, mirakayanan ya king ablas ning tubod na ning Diyos. Ninuman ning tatanggap king taong banal, uli na ning banal ya, tanggap ya naman king ablas ning taong banal. Ninuman ning babye ang yang king metong mong tasang danom amarimla, king metong karingpe kamalating dete, uli na ning alagad ke. Sasabihan ko ke kayo, eya may pagkaitan, king ablas na. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
King panahon tapo ngeni, ing pamamalit at naging kasaguli. King panahon tamo ngeni, ing pamamalit at namo king kasaguli. Emo po karing dakalabage-bage, anggyang naman po karas karing desisyon tamo king biye. Halimbawa po, ating luwal abayong unit o model ng cellphone, agad-agad mamalit tamo. Ang yang masaleseya po ang dating gagamitan tamo. Ale? O kaya naman po ating bayong luwal a model ng saken. Palit agad, bili agad, kuha agad. Sabira po karing kayanakan po kanungeni. Karing anak kanungeni, karing kayanakan. Saguli mo kanungeni ing mamalit girlfriend o boyfriend. Ngara. Angyang naman po king meto nga Katoliko, angyang naman po king meto nga Kristiyano, halimbawang atin yang sukalalub king pisamban, ing meto nga talasalpantayang Katoliko, ing meto nga Katoliko po tang tinabog yaking pisamban, po tang tinabog yaking parokya, agad-agad lilipat yang aliwang sekta. Pero po tang kematenya, o meteya, pamisaya. Mag-request siyang misa. Ale, mabilis pinaman po kay katamo, ing agad-agad, mamalit tamo. Mamalit tamo. Ay isip ko mo po, ano mong pwede yung palitan ng asawa? Nekad, dakal kay katamo, makisaglulula. O mamalagwala. Pag nakapo, naman po matsura. Ne po? Naman po marok ing manaliwa o magbayo isip. Naman marok ing manaliwa isip, lalong-lalo na nung api gunaman mo, api bulayan mo ikang tao, nabala mo yata, masanting, mayap, ing minunang desisyon mo, inya pelitan may itiking mas masanting at manayon. Pero po sana malilyari king biyeta mo, na itang gustong desisyon, yang palitan tamo ban kanita, ing mali yang pilinan tamo. Po sana malilyari ita. King mabilis a pamamalit karing bagay-bagay, makanyan mo naman karing desisyon tamo king biye, sana po etaya pakipalit king nanuman at king ninuman ing apong Gino. Migit king sabla, ing Diyos yang peka maulaga. Migit king sabla, ing Diyos yang peka taluktok, peka mumuna. Peka sentro ya. At no po king kalaguri nga manong may tunggen king pamamasa tamong ening Domingo, entrada na pa mo nga nang may nga mano ning Ginong Yesus, karing kayang disipulos, karing apostol na nga na, ninuman ningi palalo ne itatang na o imana kesa kanako, karapat dapat maging ngalagad ko. Nga nang Yesus. At ninuman ningi palalo ne, inganak na babae yaman o lalaki yaman kesa kanako, karapat dapat kanako. Nga nang may nga mano ning Ginoo. Ang mga baldugang nasana ning hapong Ginoo, kapag nasana ning Diyos kay katamo, nayasana ing pek kamaulaga king biyata mo. Pek kamaulaga, pek ka importante, buri ng sabihan nita, pek kamumunaya. Sentruya king biyeta. Remember, all that we have in our lives right now, I believe it is not ours. What we have, or everything that we have, was just entrusted to us. It was given by God Himself. Pera, bale, tipon mo king bangko. Posisyon mo, katungkulan mo, obra mo, negosyo mo. Tutupo, kailangan talareti. Nepo, man marok deti kailangan talareti. Pero sana po potang ing Diyos na yung pisasabihan tamo, detingan, mililelelangan po. Makakalingwan langan po. Karas kingapong Ginoo. Panwalan ko, migit yang palak ing Diyos, kaysa king nanu paman at king ninu paman kete king yato. Migit yang palak, buri ng sabyan, migit ya kaulaga, migit ya kaimportanti, migit ya kauna, karetingan kete sulit. Ing Diyos sapat ne,
king kekatamong pamibiyebye. Ing Diyos sapat ne, king kekatamong pamibiyebye. The Lord is enough for us. Iyang sentro ning biyeta mo, dapat mo. Yang peka mo muna, peka mo ulaga, peka taluktok king biyeta mo, dapat mo. Kadwa, ing biye mo eya mawala, nung kaya ka magtiwala. Ing biye mo eya mawala, nung kaya tuki ka, mamintu ka, magtiwala ka. Bali po, dakal po kaya katamo. Dakal kaya katamo ing babyede, o pagkalubde, ing panahon de, ing oras da, ing sarili da, king pamanyuyo, king apong ginot, makanyan mo naman po, karing kapararang daw. Masantingin kapag nasa na makanyan, ne po? Itang babyeme, ing oras mo, ing panahon mo, king pamanyuyo, king apong ginot. By the way, when we say pamanyuyo, emo po makaparikil iti, king pisambano, king parokya. Pwedeng akit me iting suyo, iting serbisyo, king sarili mo, king pamirapat dapat mo, biye kabanalan, biye kayapan, pamanyaw, karing mangailangan. Ding tao nga liwa, o dakal kay katamo, babyede. Nilalaan nila ang oras nila, ang panahon nila sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa. Ngakupin kay kayo masanting, mayap, manayon, ing kapag nasa na makanyan. Pero eta mo rin po iwasan, siyempre, potang ing mayap, potang ing makapagpabanal, yang kay kang gagawan, potang susuyo ka pinaman kaya, siguradong na yung kay datang at datang king biyemo, ing kapikakunwan, ing kapigaganakan, ing pamagalin langan, normal na yan. Yang iya, sasabihan ko, natural na yan. Itabang, potang binyeking sarili ko, kaya, potang ginawa kong maya po, sinaup ko, karing kalupa kong tao, karing kapara kong tao, pota naman, malimitan niya, o mabawasan ng oras ko, karing aliwang pangabalanan ko king biye. Neng kay ngisip tamo makanyan, neng kay mentalidad tamo, pamisip tamo makanyan, itabang, mabawasan la ring pera ko, nung kaya ko sumuyo, uling isaup ko lamo pala, karing pakakalulo, malimitan niya pala, ing oras ko, ing kalayan ko, uling kailangan kong mamili, sumaup ko, o ing tukyan ko, ing hilig ko, ing bisyo ko, mabawasan pala ing kaligayan ko, kasi paninakamang mga di, kasi ing kingisip mo, ing kapag nasaning puso mo, ing pamanyaw, karing kalupa mong tao, bala mo, lugi ko pala, nga mo, lugi ko pala, nga mo, so, ako patuki, ako patuki kaya, sakana, datang mo rin ito, kasakit naman, bala mo ating kung pupusanan, nga mong mibubule, nga mong migugunam, nga mong mimisip. Atin niya pong amano, San Ignacio ning Loyola, at noking kalagure ting pangadina, deting panalangin na, at tinunggen na menibatan la mismo kaya, nga na pong San Ignacio, mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Nga na. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Nga ng San Ignacio, apansinan niyo po, naman pala kay katamo, ing nanomang atindamo, iti may pagkalub mo kay katamo, naman pala kay katamo, ing nanomang atsu ngayon kay katamo, iti may biye kay katamo, ingawsan tamong bandita mo, pala kay katamo, iti may param mo kay katamo, iti may pagkatiwala mo kay katamo, inya, ala naman palang mawala kay katamo, king awsan tamong kay katamo. Uling king kamatutuanan po, iti bandita mo, alita po. At niya pang sinabi, San Ignacio, nga na, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikdan ko, nga na. Pangalago nga mano, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikdan ko. Tutupi naman po. Ing lugod na ni nga pong Gino, pang kalahatan niya. Ing lugod na ni nga pong Gino, pang gana-ganaya. Ing lugod na ni nga pong Gino, pang sabla-sablaya. Inyapin alang mawala keka, at may pagkalub keka ing sabla.
Ing biye mo mawala, nung kaya tuki ka, magtiwala ka, maniwala ka. Siyempre po, potang tutukita mo kaya, kailangan niya kaniti, ing tamo. Potang tutuki ka, kailangan ing tatango ka, mag-opo ka, magwa ka. At siyempre, potang magwa ka, mag-opo ka, tatango ka, kailangan kaniti ing katapatan mo. Ikang tao, ing pamaging tapat mo, anting tao. Pag nakapo, katapatan ki nga pong Ginoo, maulagaya king toto. Pero, eya po simpleng amano ing tango. Eya po simpleng amano ing ing opo. Ing sisimboluya po, king katapatan tamo, anting tao, na makasadya tamong itaya-taya ang sarili tamo para kay nga pong Ginoo. Pag nakapo, makanya niya ang Diyos kay katamo. The Lord is faithful to His promises. Ang Diyos tapat niya kay katamo. Inya itamo anting tao, maging tapat tamo mo naman po sana kaya anting alagad na, anting anak na, anting talatokina. Pakamalan kong kakaluguran, ang Diyos ay tayo po sana pakipagpalit o pakipalit king nanuman at king ninuman keti king yato. O tayo mo pansinan, o tayo mo lawan, mabiye ka, mibiye-biye ka. Bakit? Uling iti, uli na. Mabiye ka, mibiye-biye ka, iti pauli na. Talagat kawan po. Kaya katamo yung hiningi pasyag, yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso-Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, mibait kan Santa Maria ang Birhen, linasal alam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukulukwa ng Diyos, igpang may payang tutu. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubliang meding mete, at king bealananga. Amen. Malagwang tutuki kang Kristo, aduan tamong eni, king ginuing sa upano ring sablang bininyagan, at karing balang kaiduanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring magkasakit mi biye-biye, agpangking karelang kasalpantayanan, at para ka ring bisang maniwala, dapot, bisang mamusan king karelang krus, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring tatakot, mitagulaling king karelang sarili king Diyos, at para ka ring bisang sumuyo king Diyos, dapot, bisang miye, para king aliwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karetang era asakwil, ing pamikasala, at para karetang manyawad kapatawaran, dapot, bisang mamatawad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring siralub, pauli ning maragul akapagsubukan, at para ka ring sasabing, manalig ka king lugod ning Diyos, dapot, naman papakit king sarili rang lugod, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring mete king kapayapan ng Kristo, at para ka ring sablang meyangon na biye, dapot, ing kasalpantayanan da, manatiling makalihim kay katamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring manalig king pamanyubling miye, at para ka ring maburing maniwala king banwa, dapot, naman maniwala keti king yato,
Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagiramdaman mo yung panalangin me. Iyabi at ala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting COVID-19. At para king kaligtasan daring kaya katamong ega-naganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pagiramdaman mo yung panalangin me. Yabe tala rin kay katamong intensyones ring makatuki. Para king kaspasalamatan dari Romeo Mercado, Mr. and Mrs. Mario and Marilu Passion, para king anibersaryo ng karelang kasal. Lian Ferreras. Para king Aldo ng Kebaitan di Elizabeth David, Paul Santos, Vilma Garcia, Kristen Chloe Nugid. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Jonel and Josuel Pamintuan, Nilo Udan, Mary Manet Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Katrina Tumang, Juliet Masirag, Helen Galang, ding St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Nilo Udan, Happy Sanchez Romero, Rodel Gabarda, Baby Glornita Ganya, Jose Mercado, Margarita Sanchez, Genesis Cam, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alang-anggang kapaynawan, daring kapatad tamong mayangon na biye, di Norma, Teresita Sablan, Thelma Suplico, Arturo Vitug, Marcelo, Dolores, Roman, Dominga, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Jesus Manabat Sr., Kimberly Jane, Martiniano, Jose, Urbano, Dominga, Felix Gopez, Pasencia, Elio, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapakarela, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pagiramdaman mo yung panalangin me. Ngayon po doon taming sarili tang kapagnasan. O Diyos ay bami, bustan mo sanang sumulong, ing biyan ng asyus kay kami, at iyatad na keng mamali kayabe mo, kabang tutuki kami at magtiwala kaya. Itingan buwadwan mi king kapamelatan ng Kristong Ginome. Amen.
kadwani. Manalangin kayo kapatid, maning kayo kadamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala, at ing mabindog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatan daring kay kang sakramento, ipagkalumuke kaming upaya ng kay kang grasya. Manano na sanang iting Eucharistia sa upa na kaming sumuyong mitmong katapatan kay ka, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginume manatiliya kay kayo, At kaya ka antimuri, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamadan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dakang barati, at numan karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. At syukeka ingke kaming panga at tsu pangimot at pangatao. King pamibiyebiyemi aldoldo, daranasan mi ingke kang lugod. King lugod mong tenam king meto yatu binyene ingke kang anak king Espiritu Santo, anting mumunang bunga ababyegaran siya, king akayabe mo kami king siping nakapilan man. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapuriyan keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat ya keka. Pirasune at binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidahon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyan yung kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting dinape ng biye at ingkalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba aming bagamwa mo, kingi kamingan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugud, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato, antining king binyag medeya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naging gayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming bebay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyangu na biye. Tanggapan mo sana king malighayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng banawun, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilata na kambena kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggan. Ngene po, anti mo nga anak nang inambun, ng kay katamong malugod agino, maus tamong ngene kaya, karingamanong tiro na, kay katamo.
Igapos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang abos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampuan bilugan at pangking kaborian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngang sabla. Niyo ingke katamong malugod a Ginoo, Yesu Kristo, iyang kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkasme nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. kalupa na po ning dating paganakako, lalong-lalo naging pamagkomunyon damo, pakamalan kong parokyano, balang luklukan tapo, row by row, nepo, ban kanita maging maayos, masalese, at obserbata mo pong masalese, ingaw sang tamong physical distancing. Magkomunyon po, kukunan niya, ing konsagradong hostya karinggamat, epo king asbuk tamo. Dakal pong salamat king kay kayong pamakisan metong.
Manalangin tamo. Ginoo iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluba na keng dake king kekang biye, at saupa na kaming miyatad king lugod mo karing sablang sulok ning yato. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklod tangan po. Ingoratio imperata, laban king pamaglaganap ng COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami ke kakaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi ke ka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mo ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambeneng belwan at masabal. Ipanalangin mi miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo retang sablang lilingap karela. Kalaman mo lang alananggang kapaynawan detang mayango na biye. Pagkala mo ke kami ingrasya mo kaniting masakit na panahon. Pan magobra kami para king ikakayap daring sabla. At ban makasahop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipani ka pumike ka, ing patuknangan mo na sana puing pangakalat na niting virus, ating pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kameto nganing banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlung o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen del Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ning San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili ke kayo, At ke kaante mo. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umena ko ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.